amaina nikunze Bibi Ismail Bogere omusaadha omugabula nzaalibwa ku kyalo Nakimegere nga nzaalibwa omwami Bibi Mustapha Let ku kyalo Nakimegere nga ayina akola immigration Naira mu kyalo Iganga Walugogo Estate nga ndi mukyami wa Walugogo Estate nga ndi musaadha mwise mwebya mwene ndi omusaadha omusoga aikirikiza obuwangwa n'ennono ebyokusoga nga ndi musangaavu n'essanyu lingi okuboneka nga mbaire omu ku abo abalondeibwamu okuyingira mu poroguramu yaife nkani entoto bwetotololoto gyetuwaite ekigangu nga tujja kuba wano nga twogera ku nsonga ed'abasoga ensonga d'abusoga n'ensonga ed'abasoga abawangaaliramu ibendobendo ery'abawalabu nkani nga tukolera wano mu buwalabu nga era tuli ku kyalo kyetwekungaanyizaaku kyetweta Basoga Community UAE nga kirimu abantu bangi era nga kyatwalibwa Emirates 7 ebikola UAE nga mulimu Dubai, Abu Dhabi, Umar Kuwait, Sharjah, Ajmani, Fujairah ne Ras Al Khaimah. Ndi musanyufu Baba omutesiteso w'ekigambo nikunze mwidukulu wa Kyabazinga nikunze mwene musangaire Baba. Baganda bange nibani nazze abantu b'Obusoga Bisengo asaakirwe maina gange nze Taliire John Bosco musaadha original ava ebugabula abadada bange bonna bali kugabula awo namisambye Kiroba aye nga muzeeyi yanzaala yavaawo yajja ebulamugi nalayikoke Kalibo kyalo kibita Abululu era nze yanazaalibwa n'amaka gange ye gali ndi n'amaka agandi mu Kampala nga gaanibwa ku kyalo Sebuku nkani abasinga yebyeta mu Jomai Estates eri amaka gange ndi wa mukisa okuba nti mbidye tuwayeemu ne basoga bannange naddala puroguramu eneesooka endala yeetwese kigangu okujja okubanga nga tuninonolwa era nga tuninonola kukino ne kukire okigema Obusoga naddala okupromotinga kalita yaife buli enda wa Uganda era nga ekyamazima getwogerera era getuli mu Bulalabiya. Nze ndi musaadha musoga era nga nva mu kika kibyeta ekyabayise-mukobe ojja e Buganda batweta ab'ekkobe. Maama nzaala mukazi Mwisemaganda era abandi batera okunnongerako eryamaganda omuntu omusoga mwena abayivu Mwisemaganda nanzaala. Baba nzaala n'omugenzi Thomas Mpanso agalamiire Nalayikoke Buluya mutabane wa Mbuli Taliire agalamiire ebugabula namisambye Kiroba. Ndi musanyufu kuba nti zeena ndi omu ku abo abalondeibwamu abasookeera endala ekigambo kino neyanziza. Banange abaguna abataka abakyala n'abaami musamwe kubabona mu puroguramu yaife eno ekigangu nga ndi ku muguzi ogusooka okugitambuza amaina n'eiroboozi nze Kenekene Lugero Florin omwana enzaalwa ey'ekamuli azaalibwa omwami Lugero Simon Peter Kintu nga musaadha mutyamye wa Kamuli mutabane wa John Lugero omusaadha oyo nga ngulisa wadde eyagalamizibwa
mu kigangu tebamugalamiriza kuliya bamugalamiriza mu kigangu kuba yalora obuuyi obw'ekisozi bakizikuzaaya kale banange nkonesinga okubabona mamu wange nife otuliko nibobona kamwenumwenu kano omukyala omumbedda nabiryo yena nga mukyala nfunze azaalibwa omwami nguli lizaala Eglantine agalamirire wanseere kunanda esimba kisozi kale banange ndiwo nikunze mwene tube focused tubeeku kuba programu yakatandika era programu yatambula nayo mpaka tujja kwogera ku bintu ebyendawulo byentenda kwiramu mbeera bannanga babiri emantu egenda kukoba tujja kwogera ku bintu ebyendawulo tujja kuba nga tutambulira kunono daife dabusoga tujja kwogera ku mpisa daife abakazi babatwalanga batya oviire ku mulembe guno gwe twayagala kwibendebende eno ebyokuwala byetuwangaaje nti okaire kuntu bwatwala bwa muntu be tulina okuwangwa n'ennono bwe tugoberera oba bwe twayagaanawo byona byona tuliraba nga tubimana ndakwogera ku ngeri ey'emirimu tambula tutya lwaki embeera yaffe tiinungamu ng'abasoga n'okwiza obusoga abalala at large. Basebo ni banyabo ndimusanga okuzeena okwegayita ku kigangu era nga bateesa bannange boogere nemulamu gwe kuliko eriina eryange nze basaalibwa Douglas Muhammad ali musaada muyise engobi okuva Eiganga ekikulu era nga ali musaada muyise engobi ndi mwidukulu wa Iswa Lulevu Nguli era nga ndi mutabani wa Samuel Byansi era nga ndi mwidukulu wa Byansi Nguli agalamire ebuseyi boona abo baddaada era nga ndi mwidukulu wa Mukama era yeena wa buseyi. Ndi musangavu olwaleero olw'okuba nga nzena negayise bannange abalijjo omugesa ku nsonga d'Abasoga twangaalira mu kyalo ekyetebwa Basoga Community UAE era ng'ekyo n'ekitongole oba ekyalo kyetweta mu luzungu kyetweta organization yetutwala iffe ng'Abasoga abawangaalira mu ebendobendo bya Buwarabu era nga kitukoma UAE wonka wabula n'ebitundu ebyetoolodde UAE oba United Arab Emirates n'otwalira Qatar, Oman, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain woona awo mwetwegayitira era nga ekiruubirirwa programu oti neeno kwongera kutugayita kutusomesa tufunemu ebyokwega mu by'emirimu mu by'obulamu mu bya famire ebintu ebyendawulo okutwaliza awamu era nga mu kaseera kano ife nga Basoga Community UAE tumaze ebbanga erisoba mu mwaka nga tuli mu ddungu muno aye nga twatandikira era ebiduubirirwa bidajja nga tubizungulula mpolampola nga akaseera bwe katambula gira ya mu mwaka ogwa 2023 ekirowoozo bwe kyayiddira era n'abamu ku balondemu abalina omumuli ogwo twidaba nga tubabona programu yaife eno ey'ekigangu twongera okusunsula byayita bitya lwaki Basoga Community UAE lwaki tiri Nalindi lwaki ekigangu ebintu ebyendawulo gyamenamenamu era siimye nze n'okubaako wano mu programu yaife n'esookeire erala oba ekitundu ekisookeire erala era kwawa neyanziza ino omutesitesi sebo omutesitesi wa programu yaife ekigangu ndi musanyufu okunongera akakisa akandi nga Abasoga batuwangaalira kw'eby'endowendo ery'omuwala byeya twasazeewo tube ne programu ey'ekigangu nga yetwenda tubitemu tusomese bannaife Abasoga bannaife abawangaalira wano n'abajja okuba nga batubona ku mitimbagano gino ku TikTok, ku YouTube, ku Instagram, ku X nga account daife ed'Abasoga Community UAE nga twenda batubonera okwo tusobole okusomesa iwanga tusobole okusomesa Basoga bannaife obuwanga bwaife ennono
n'empisa ed'abasoga n'abaana baife betuzaire tubazaalire ku mulembe guno omubi ife wetukuliire nga abazaire baife batwala obuvunaanizibwa obututyamisa batulambikira empisa de tulina okwebisaamu bati twagira okutyama twakiringirira nga omulembe gukyuse so nga tituyidda kulinda mulembe gutukyuse wabula tulina okukyuka n'omulembe ebintu bino twasalawo buti tusomese iwanga twegese abaana baife betwaleka e Uganda ne betuzaalire wano morals n'enneeyisa ed'abasoga n'ebiriwa n'ensonga enkulu lwaki twasazeewo tube ne porogulaamu eyetebwa ekigambo nga mujja kuba ebintu bingi mulimu enkulankulana mulimu ebyobulamu ebyokusoma n'ebyembeera edda obuntu bwa buliido nga nkani ne bizinensi mwediri n'obulamu bwe tuwangaalamu wano mu UAP. Tweyanziza ino mwami Bidi mpegaano ng'era bwe tuli nti tuli ku nsonga ya kigangu twenda tutegeere mwami John Bosco iwe ekigangu kitegeeza ki omusoga ali eyo oba n'atali musoga gwandyenze ayongereyo eno okumana obusoga wano tuli mu kumana biki bye tuli kwogerako aye twenda tutegeere nga bwe kiri nti eno ni programu esoose mu basoga community UAE edimu ku nningi ediri ku mitimbagano osobola otwinonola muwena ng'omutyami ali siniya ekigangu kitegeeza ki era kitegeeza ki eri omusoga ali eyo n'ensonga lwaki mwasazeewo nti kyetebwe ekigangu sebo. Omutesitesi neyanziza okumpa akakisa kano ekyamazima ekigangu nze wenakulira ebugabula eyo eba ebulamoju amaka gonagona g'omusaadde omusoga nga gaba mu ennumba esulwamu ennumba gyebafumbira mu nkani efumbiro akayumba abantu gyebajja ne beetereza kamugwano then ekintu ekindi ng'amaka ago galina okubaamu eyali baire nga abantu bemusobola okuba nga mulera kisinzeemu muli awo muli ku kaseera kaimwe ak'eidembe oba mugeni akyaire mwaba nti mumwaniriza yaba mu kenaali esekashed era kuona nga eba nnumba aye ng'eba open in most cases era nga eba nnumba ya mirembe so ekyo nikitwayitanga ekigangu so nensonga lwaki twidye ni porogulamu no nti ekigangu omugeni omwana nife beene tusobola okutyama awo gwakubaganya ku birowoozo nekwida n'ekirowoozo ekyekigangu era ngaekigangu ekyo kigayitira irala amaka nti wabaawo agiire muntu owundi ali mu ifumbiro nga baba abali awo tibajja kujja mu nnumba nene batyamu omwo baida mu kigangu omwo babaawo bafuuwaku so n'ekirowoozo ekyo ekyaleeteibwa era ekyo n'ekigangu kyaife mwatujja okubanga nga tweddukanya lusoga eno kalica yaife eryetya naddala nga tugipromotinga eno mu buwalabu yetuli oba mu diaspora yonayona n'abali eka boona bamanyi nti abazeeyi baife niye bali boona era omumuli gwa busoga babugemye bati so ekyo n'ekigango kyakweidabulula kyakulambika osobola okulambikiramu abaana bo osobola okutyamyamu omugeni ebintu oti n'ebyo nze wenakulira era nabuti ekyo webiri aye engeri ebirijjanga nti abantu bava ku nnono weyagana nti n'omugeni abaire ayinza okunwa ku maadi omuntu era ide amusangaza mutwale mu nnumba enene aye ng'awo omuntu oyo aba yakyene mu kigango n'owundi waida nebagaana mwanumyamu awo bale banaife badaada baife abanwanga ku naakenge amalwa era baba mu kigango awo bakuba emboozi yaibwe n'ekigango ekyo nze bwe nkitegeera neyanziza emipaka. Webale ino sebo obubaka obwo tusiimye wakati mulia ekyasangazanga abagenyi abantu webatuukiranga bwe twayanzizanga abagenyi aye ti kigangu nti enkola ya saawa kino kyemweta tenti nti leero mpegaano tuleese tenti ekyo kino ekigangu tukwogera ku maka ago agazimbanga
nkyete ekikola abantu we batuukiranga nibaba awalala nimulumyaku kino mwanumyaku ku kire mwalyaku ku kino mwakola nti era mpegaano ife badaada baife wetwagiranga mu badaada baife nga dada omukyala ayeta ati nga akweta yakoba ati Maulina kuba tibatwetanga mayina gano ibwe gemutweta atweta ati Maulina ido twagira baloka chaye wamubuzo ati dada mbuzaliwa ati ate mwale mu kigangu timumubwaine kale ekyo nekigangu era kirungi nnyo okubanga omuntu akasobola okubanga olowooza okuzimba kwa maka mukyalo kyabuwangwa oba kyanono okwifa abasoga okubanga oli n'ekigangu mu byalo wakati kuba ekigangu kiba kizimbanga nda oba mbali wa maka aye nga amaka agasinga ngaekigangu okyaganga wagati mu maka gye mweta compound nga bakizimba wakati mu compound esayini eyali eraga nti amaka gano masangaze g'abantu era genda abantu omuntu olina kutuukira wakati mu luya kyona kiba tekyava mu ibanga okuba nti katuzimbe nga gyoba tibali tibategeera nti basobola okutta kumbali w'ennumba oba kumbali eri ewandi lwaki amafumbiro bagatanga kumbali baalo bakuta kigangu kumbali ekigangu eyo nayo natwira atuuka era twira kumanya ensonga lwaki ekigangu kyazimbibwanga wakati mu luya kyalo bakufumbibwa kumbali wa luya. Webale ino Madam Maureen tusiimye ino obubaka obwo era weenaawo nga tukayogera ku nsonga d'ekigangu twenze tumane omusoga ali eyo ng'ali mu ibendobendo lino erya Buwarabu oba UAE bintu ki byasuubira bye tuyinza okuba nti ajaganibwamu mu kigangu kino kye muli teekateeka ng'abasoga era nga ndijabuuza omwami Bidisima otutangazeemu nti okusinziira ku bwidi nikabanga kowangalire mu kitundu kino ekya Buwarabu migaso ki gy'osuubira oba nkyukakyuka ki ekigangu kye kiyinza okuba ku kyekita mu society ey'abasoga mu UAE wano okutwaliza awalala sebo baba omutesitesi neyanziza webale kubuuza kibuuzo ekyo ndakwanukulanga nkuba nti ekigangu eky'abasoga kirijja kugasa oyo anaaba akiwulire omugigi gwaife n'omugigi ogujja okwiraku n'ogulisembayo mu ngeri oti neno nga bwensoose okubakubera nti omulembe guno tuli mu mulembe ogundi twava mu mulembe gule ogw'abakaire baife badaada baife twaba mu mulembe ogw'abantu abasomi nkani ogwa .com nga ino bwemugweta aye nze ndi muntu wa wansi nkakwesa bigambo bire ebyeire ebyasookawo nti ekigango kino kijja kwegesa oyo omwana ow'obuwala oba omwana ow'obulenzi obuwangwa obw'omusoga omusoga yandyebisiisa atya omusoga asaana kwambala atya omusoga asaana kuba ata nga tukubye nti omwana atuuse mu myaka egy'okuva awaka okujja okufumbirwa bamuteekateeka batya omwana ow'obulenzi asaana kweyisa muneeyisa ki mu maka okuboneka nti asobola okutegeera eneeyisa nti nze omusaada gino n'emirimu gyange gye nsaana okola mu maka emba nga ndi weewaka era obuvunaanyizibwa ki bwensaana okukola nga nze omwana ow'obulenzi ebyo abaana ab'omulembe guno babyebalenga so bwe twaviireyo nitulindiira ekintu kino nti tulisuula obuwangwa ate nga buli nga tulikuba tetulikwenda tutebusuga ku ntiiko twavaayo nga twakuba tutya ekirungi ife tusomyeku tuli ku mulembe guno ogw'abasomyeku twena tusomyeku aye tulini gye twava so gye twava eyo gye tulina okusoma ebintu bino tuyire tubakobere bano banaife bataafuna chansi kubitegeera ni bano betuzaire kuba betuzaire omulembe guno wona ajjo n'okuba omwana wange nimukoba nti muna ndeetera ku nziru taidi nziru niki aye gye tunaigana tutandika okubeegesa obuwangwa bwaife emmere ey'obuwangwa buli kimu kyonna omuntu okumukoba nti ndeetera amasomo nga taidi masoma taidi mbafu taidi nkooge ebyo byonna bijja kuba mu kigangu kino omwana ow'omulembe guno gwa .com ategeere busoga weeviire weeri ni weeri kujja mu bufunze ekigangu kijja kwe okutoolayo enonodire
abandi gye bataafuna kakisa kumanaku mulijja kubanga mudibamanisa n'okubaleetera okuba n'obwenzi obwa Busoga. Ekyo kyene ssebo kyetuligezaako kuba mpegaawo ni gano mwibendobende ly'omuwalabu eriri omwana omusoga ng'ali mu myaka 20 aye ng'okumukoba oti muna enkoolimbo niki nga tayidi kye beeta nkoolimbo nga w'ovaawo n'omukoba oti muna Busoga ekolebwa amasaza ameka agagifuula okuba Busoga tabiidi Busoga erina chiefdoms meka nga tabiidi so pegano kati mulimo gwaife ife leka tugaite ku Busoga itafaali lyaife nga tubita mu kusomesa ab'emyaka gyaife ne bye tuli kuzaala bategeere enono bategeere na buli kimu Busoga ekulankulane era baba tabazinga asobola okuboneka nga afuna isanu ng'ali mu ntebe ali mu Namulondo ali kulamula ku mulembe guno ogwaife nti omulembe ogw'emyaka gye guizeeyo gutooleyo ekifaananyi ekyabasoga niki obuwanga niki kingdom esobola okuba nga yeeyongeraku mu kumanya n'okutegeera mu mulembe omugabula gwene mulembe guno omugabula ogwa baba waife Kadumbula Nabyoka owookuna ne Mama Jovi ya Mutesi. Sirimye ino baba weenaawo kambuuze omulangira azira ku kawabyo baba ekigangu kino ngo otoire ku omwami bidi byayo byakoonyeku Omusoga awangalira mu Buwarabu wano ekigangu kino kijja mugasa ki ng'otoireku ekyobuwangwa oba okumana n'okwongera okusoma n'okubanguka mu buvo bwa Busoga. Migaso kyegindi gye tuba tusuubire nga programu eno bw'ejja mu maiso bintu ki ebyenkizo Omusoga byajooganibwamu mu kigangu wano ebyeyandisayina okumana na nsonga lwaki basayina okwekuumiraku okubona biki ebindi ebidda mu maiso awo. Baba neyanziza omutesitesi ekyamazima banange nze ntaka okubakobera nti nyabira okula ebulamu ogi eyo nze gyempangaalira nga epuroguramu zoti nijo gino gyabangayo ayo mu mulembe guno naddala ife bali kwagaanibwa nga kazwire omu Uganda tuli hanze eno ebintu bingi byetufuba so puroguramu oti niyo eno eiza kutuyamba naddala ife abahangaalira eno okuba nti tusobola okwemanyangana eti ano haliyo abantu nga ife bali hano mu Dubai abandi bali Ras Al Khaimah bali Abu Dhabi bali mu bitundu ebyenjawulo so engeri gye bali kuba nti embulesinga etekinologi eno eya online oba bone puroguramu zoti nijo gino kyabaleetera okutweyungaku tubbe nti Abasoga gye tuhangaalira ena hanza tuli kukuŋŋaanya tubbe hamu ng'ehabaaho ekyetutakookola tusobola okwegayita hamu tubbe nti tutongera mu maiso. For instance tulina enkola yaisu nti buli mwaka tukulya ogwa Kyabazinga royalty yaimu ku Namulondo yaisu so abantu nibaba babbe bakaali kumanya bali erungi baiza kumanya nti Obusoga twena tuli hano buli mukolo ogulwe gwabangayo edi ewaife omu Busoga hano twena nga tugukulya so ekyo kiza kuleetawo okwegayita okw'amaanyi era kireetere abanaiswe abandi okumanya nti mu Buhalabu eno Abasoga baliyo bangi. Then ekintu ekindi ife abananyere ngawe tuli hano swena twaba kusobola okuba nti tweyongera okwenunula mu buhande obw'obwavu obw'obutamanya nga tusobola okusuna ekirowoozo okuva awamu nange obidiriisimu tusobola okusuna ekirowoozo okuva wamwonyoko wange omuriini nituba nti tufunamu ebitugayita era nitukulankulanya ife nga bali hano nituba nti tweyongeraku okumanya ebyenkulaakulana ebyokusoma so kino gwaba kuba nti kutuyamba engeri nti embeera eno ey'omutimbagano buli muntu aba ku mutimbagano so ebe tutasobola kutuukaku abali hali eno baiza kuba nti basobola okutusunanga era nga becanira puroguramu oti niyo eno oba mwakubamu ebyokwega bingi ino neyanzire munange. Webale ino baba ndowooza ni bwe mba timwiriiremu olwemba ntegaano ng'era bwe tukobye bana wano tuli ku kigangu era eno ni day 0 ey'ekigangu kyaife era nga weene wano twenze
abali eyo basobole okumana kikyene kyetuli gy'okwizaaku, era nga nenda okusaba Madam Maureen otukoberemu nti omusoga ali eyo mu ddakiika 2 biti nga tulifundikirawo olunaku lwaife luno olusooka, ki kyaba asuubire ekijja okukulaakulana, kyaba alindiire okuva mu Kigangu naddala eri abaana ab'obuwala? Sebo omutesitesi mwebale kunongera kawaidoko kuba ate nga nebigero bitangaza Ekigangu bwe kijja okuba oba biki abantu abaana abali ab'obuwala bwe bayinza okuganirwamu mu Kigangu kino. Tulina kuba n'emisomo egy'endawulo nga abanange babayidde nga boogera, tulina kuba tudateekateeka emisomo egy'endawulo nga tugiteekateeka wano mu ife beene ate nga tugiteekerateekera wano mu Bwendogendo ly'Obuwarabu. Tulina kufuna abantu ab'enkizo abayinza okuba nga bansingaku okuba okumana ebintu ebyo ebyenono. Abakazi batambulanga batya, abakazi bayambalanga batya, abakazi bebisa batya eri Bayibuli mu maka ga Bayibuli. Tiivi bino byetukola byetulowooza nti nebituufu. Abona tudafuna abantu abayinza okuyita nga batugiramu ng'ate basoga nga ife beene. Tujja kuleeta abantu banda bayidde okutukobera enono gyefedde okusoga, aye tujja kwogera, tujja kufuna abaana basoga beene n'abayidde okutukobera okutya enono dhaife. Omukyala bw'alina okutyama, omukyala bw'alina okwebisa, oba omukyala bw'alina okuba mu maka niba. Okay, tweyanziza ino Madamu. So mu bufunze Ekigangu kijja ayamba buli muntu mu ngeri dona. So n'abaana ab'obuwala mwidda kuba n'emisomo gye mubabangulamu. Yes, sebo. Okay. Abaana ab'obuwala ate abo tujja kuwutira ku irala n'okusingako kubanga ate abaana bajja batambula bayinza okuba nga bona batambula nga nze nga embeera ey'obufumbo bazo kye bagiddiko kale bayenda okuba tulina okubaawo okutaawo okumanyisibwa eri abaana abo kuba abandi obufumbo babufunira wano. Omuntu abufunira afuna muntu mwine, yafuna omuwala, yafuna muwala omulenzi babanga batandise obulamu obw'okuba awalala aye nga kibayidi okuba awalala kitegeeza ki. So byona mu Kigangu twidda kwongera okubanguka mu nsonga eno. Yes, sebo. Era nka mbakubiriza bona buli anaabona ku bukyano buno naabona ku buntu buno tuteeyo ebirowoozo, tuteemu amaanyi. Niwe omusoga ali eyo wena wobanga olina wobona akalumira oba woowulira nti osobola okubiraku Ekigangu ng'era bw'owulira nti program Kigangu, tweta abantu mwena abali eyo okusoga, abali eyo abasoga abawangalira mu mawanga ag'endawulo. Mwidde mugaite itafaali kusoga nga tweyongera okutwala okusoga mu buntongi. Obusoga tulijja butwala mu buntongi nga tuli kuzimba bizimbe byonka, wabula n'okubuta okutamu nkola bino bye twogera oba okusomesa abantu ku bintu eby'endawulo ebisobola okubaliwa emyoyo n'okubayiza awalala. Nikwawaawo tweyanziza ino mangi buti kale weenaawo muganda wange Mwami Bidi Isima omusoga ali eyo ng'ali kubona kuba nawulire ku mukoba nti muva mu Basoga Community UAE. Yes, sir. Era nga muwangalira mu United Arab Emirates. Yes, sir. Omusoga ali omwo aye ng'akaali kumana Basoga Community UAE. Kyensuubira nti era mu misomo egiira kugenda kwongera okutubangula n'abantu abali eyo. Bubaka kibosobola okutaawo nga bwe tufundikira. Obubaka bwe nandiwaire omuntu ali eyo omuwuliriza waife oli ku mikutu gino gimugaita abantu ndikubiriza ekintu kirala nti olubona ka vidiyo kano ntuwa ekigalo nendikako ekigalo omale oidde otwegaiteku ng'obita mu mitendera gyaife enamba yaife eri mu bayo oidda kubanga otufuna ku mikutu gyona ku TikTok, ku YouTube, twegaiteku otusobola otukubira esimu waidda waibanga otwegaitaku mubuwandiise kuba kino ekibiina kya Basoga Community nkani UAE kiwandiise mu mateeka mu URSB efuga Uganda ate nga ife tuli bana Uganda. So idde otwegandiiseeku n'eddiramu 50 nkani emitwalo 5 egya Uganda okufuuka full member. Era n'ebintu byonna package endiduvu yonna erijja okuva mu kintu muno ojja kubanga oli omu kwabo abagivunaanizibwaku okufuna shares daayo.
so nkubiriza buli ali eyatuwuliriza aida atwegaiteku tuli bamemba abaiduvu tweteba ba Busoga community UAE nife twenka otwikirizibwa okubonekanga tukumakuma abasoga banaife munkani mu UAE yona yona ngera no kingdom yaife nkani baba kyabazinga Kadumbula na Bioko wokuna atwidi nga tuliwo mu mateeka era nga n'abakulembeze abatwala kingdom bona bali walala nife so tukowola buli Musoga yena yali eyo aida atwegaiteku tuteitafaali ku Busoga twena bali twogerangako nga tuviirewo nti tulina kyetwagaita ku Busoga. Webale ino sebo mwami Bidi era nga tufundikira nenda okusaba mwami John Bosco nti omusoga ali eyo ayinga akali kuingira Basoga community UAE nga mwami Bidi bwakobye tusuubire nti ni wano mu Kigangu mwaniriza omuntu yena yandyenze okuba ku 8 oba iroboozi oba kyateesa bona tubaniriza baide oba kyabasoga community UAE bonka sebo osobola okubira kwawo muganda wange sebo nsiimye kyamazima Kigangu kino tageti yaife eri nti omusoga yena yali ng'asobola okubaako kyaida nitubayaamu okuda mu Kigangu wano era tumwaniriza banaife abali Abu Dhabi abali Ras Al Khaimah abali Fujairah abali Ajimani Esharija bona tuzira gwe tukoba nti ano tuyisizaamu amayinso ono tasobola provided nti oli Musoga aye era nga muganda wange Ismail bwakobye kiba kyankizo waida watwegaita kwaba nti ni community eno when over part and parcel of it waba nti obeera irala member aye ng'omuntu yena provided Musoga ali ne child ku Busoga ayanirizibwa era tudda kumuakaaganya nkani asobole yeno okuta itafaali lye ku mukutu guno era Abasoga abali mu Bugalabiya babe nti balina kye bafunamu n'abo abali mu mawanga agandi tudde abandiza provided nti abafunye akaaganya yatutuukirira ekukizira buzibu baba neyanziza ino mwami John Bosco era nga nikwawaawo weenaawo olunaku lwaife luno olusoose tujja lufundikira ayengeera abateesa we bayogeire tujja aba n'ebintu bingi ebijja okuba mwitu ebijja osaba okululwa so kino kibaire kiyigula lwigi era nga programu yaife esoose olwaleero tubaire wano weene mu United Arab Emirates tusinziriire Dubai era tulida kuba nga twongera okubalaga bingi ebisingawo okwongera okuyikaanya oba n'okutegeera embeera gye tutambuliramu mu bintu eby'endawulo eby'Ekigangu mube bulungi era nga ebintu bino mwida byagaana ku mitimbagano gyona kuva ku Facebook, TikTok, YouTube, Twitter oba X ne Instagram very soon era ni YouTube channel eno likinga, subscribe and comment tusobole n'okusharinga eri oyo akaali okubona tubenda ino mube bulungi era mwena tubasaba okutuwagira n'okutwenda Abasoga omuli eyo endadde eyo mu UK mutwegaiteku niwo batoli Musoga Abasoga tuwelkaminga buli omuntu yena tuli bantu baisa ntusangaaza buli omu mwide mutwegaiteku okulankulanya Obusoga okulankulanya Uganda tubenda ino mube bulungi. Okay, bye.